Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathie na mbere wega. Akenya o ringi ni matungwo ni ndeto ya kieha kiroko kia umuthi after gukorwo makiugira uhoro General Francis Ogola over the weekend. Ndeto iria yahanika ni atiga Akenya makiuria ciuria cia maithori ministry ya barabara kuona andu atandatu ni mate mioyo yao hau huku Akenya mugwanja makigurario oru. Ngari igiri cia guthana kiongo gwa kiongo barabara ino ya Narok area ya Silanga haria the 6 people makorwo magite mioyo yao on the spot thutha wa ngari muthemba wa Sienta kuguthana kiongo gwa kiongo na ngari muthemba wa Subaru. Na ndeto ingi cia gitiga Akenya o magicaka ya kiroko kia umuthi ni mutino muru wahanika kuria Baringo wigie boti gukuite ciana 23 na boti yo yagikorwo ikihatwo ni mai kuria Baringo County na confirm ndeto yo. Baringo County Police Commander Julius Kirago auga ati boti yo ni gukuite andu aingi muno na nikyo ihatirwo ni mai. One passenger ni ate moyo wake ni undu wa mutino ucio wa boti guku andu atandatu magithie na mbere na gwethano nao iria-ini riu ria Baringo kuona ni makorirwo makihatwo ni mai na matira kimenyekana kuria makiri kana hihi mateirwo kando ya rwiru kana hihi makihatirwo ni mai. Koguo ni mutino wagikorwo ugiconfirmwo ni Police County Commander Julius Kirago kuria Baringo kuria ciana 23 gukuitwo ni boti no mundu mwe wagikorwo agiconfirm ati ni ate moyo wake ni undu wa mutino ucio wa boti na andu atandatu ni marathie na mbere gwethana no hao. Ni ndeto cia maithori iria ciakorwo igitutungata Kenya kiroko kia umuthi